ngay thatu zong zong te chi bai le ve ko le tun tu ma chuan ko ran chung chang thu zia khal zet mai kan ngai thla ho do na ni ilo ngai thlang le thu pui ko ran in her re ma hun to politics a kan ramin bung thar kan kai me ka kan sarkar honin kong dika zo mek ni na lang party dang te po zoram tan anin singsa fel chhoviau don mai in siam that ngai ma sa chu ko ran hi ani asoi sel tu a ko mu tu ni hi thil hri omania ma se ko ran mi pui tam jok pai reng soi chuangam si lo kan sa khwana in min hrek be thil hi zalin chu ze map lovin thailang tiang heng kan thu zi awang hian ko ran hi a cheta veka pastor zong zong kan vai ma vek lo ti ro hriaila a sei dewang pakhat na sum du ko ran sarkar hian sum in dai lo na changchaw hian engenge mwa chia khon fo sela aphun na sa tur chu mi pui kan ni kan ti om ngoi ngoi lir thei nei te point chia pek tur lam kan thla thlam zia kan mu zel heti lai hian tukli ommia lo tia kan soi ko hrana chuan financial campaign kan war e ma pastor bial fang report te mi pui fuina ber fo chu thil pe kan ti moi poisa khon na thu hi ani pathian re the pathian sum du hi min biak pui to te su sum lovin engma tun lai khovela ati thei to lo ti kan chang choya rin na bo sanin sum boya kan pastor ko ran har kai tu ten mi pui min hruai me kani kan pathian hi chu engkim siam tu ania kan india tangka notvela tlon lungo emo thoidam emo chi ani velo engkim hi akut chuwa ka ni zoka hetiang sum lim mamo ngoi ngoi hi ani hlek lowang panina soma pakhat in zirtirna kan diriama kan nui zata a om viau mai the kan rongbol tular hat puzem sa soidik deuh mai chu kan pastor te hian biakin thu thleng te hi alia in an liak fai turani ati bol khani thu thlung hluya soma pakhat an pek chan biakin omchil rot nadang thok lo mai cham khon war en kol ringot po hau tak tak thok tu levia chi te khan sa khwana a mi puita na thok biakin chokidar na thlengin hun pumin an thoka an puala soma pakhat pek kha chunglam hian a phut lata an pe ani tunlaya soma pakhat kan soivung ve viau hi thuthlung thar zirtir na om lo ti in challenge ka siam fowa min chang mu mal an la om lo levia chi om to hek lo le kan pastor te chuan nuam chitin an leng ani ber to ni hi levia chi te rongbol na le tunlai kan pastor te rongbol na hi ate khin chi ruala ni lova iswa zirtir na apo atil to hek lo ama pucho thoma bok kha ama ngai sang tu te whatsapp group a anzot nut peka thuthlung thara iswan min zirtir emo zirtir lo emo ko hranin ti turati hi chu zom mai tur ti zongin achang pil ngam ve tok tho mai bible thuthlung thara chanchan turom to hek lo chokidar ran kan neya church assistant nei kan la om le zui hetiang pelo chu pathian ruk sakti hiala pastor la campaign zuk zuk ho hi chuan an mahun le ko ran hau sak le ro puina tur chia chunglam din mun thlir lek lovin an vei vai ruai to zo kani pathumna sum chuan ko ran ati boita MKHC ang zong te a ko ran lian in tiang zong te hian ma kan la ve sa soya beirual thu zira te kan reverend chuan vorten zel thel takin an ziaka kan Sunday school zirlai bu te chu mi zia sa le lin chop mani irom chuak ni haulo an le lin na sap tong le khabu thlenga kan mu ve theina khovela ni to a an zel thel mange o an mani zia nge yangin zirlai buwa an minga chong ang kulkula aza thelo thlak lamani e sarkar aya kaldik sarkar aya du firin ti in afin chwale azu do zonga chuan kepen chak tak tak kan ni hlom ma se kan chungrila chuan pathian ram ain presbyterian ro puina baptist ramzo na ba khi kan pastor te hian an vei phameu to lo chimlama liani la ti le marlama ramzo zelila
thil pek pung thur se ti ba khi an ngai ven to lo covid wangla ya mani tho hlo la le thelo sarkar na thokan tam lai khan marks wa chunga soma pakhat la khom tura ko ranu pa ti tir chuaka task force phalna langa tu chu ko ran chia hiani pastor hlo la thelo an lo om renga ni heti khopa sum du hi kan biak pathian hi ani lo to pangle sum wanga boina chu serchi pastor chuan noi somsari chuanga ti chingpena thu boy hla boy lak chu soilo prison ministry rongbolna anda son ringota biak in sangna tur school enkol na le twal chung ko ran sum mire theiber thlenga in khom fi chu aching pena ma se ko ran chu angoi renga sarkar ti dik tok lawa ero pulpit thlengin kan room thai hrelowa kan recognize team te thlengin kan in fui pore moti turin sarkar kan dim ngai lo ma se kan huang chunga diklo na hlem hle na chuan in ngoi siaka kan ram tang me kan hi mission field thleng hian vai ma lo lo teang mission field lama kakal to a kan nau te Christmas man puin ka ziak to nge nge jing choi hun lai velin field secretary aron kal thut mai chu choi thlengin amu mal lova ka ei lui nga ta ei khama ka va thlek chu safari suit aloha a palian lo bolero tharvek vo ki alo dinga a thok tu te chu an in ek line lo chu ani choi line an quarter satangin an tlan chuak phak phak mai ko ran MCS te hian chin to kan nei to lo sinot nuaya arunachal le Assam East Field hi ennon ngai takani mek bok Field Secretary le Headmaster ten in luling takin anti thronom meka khongai na tluk sanin thu nei na an chang choi meka ni Field Secretary phei hi chu rongbol na aya badminton khel ngai thu tak zo kan ti le zel tum khat phei chu session laklo lain school pakhata zirtir tu paruk lai mai chu a area chunga a transfer kwal ni om takani an boy pha viawani an headmaster pakhat phei hi chu aram mi thok tu native worker te hian son chuak se an tingoi ngoi mek bokani baptist po an bang chuang lo field director an ti thunga sum om thei zong zong hi assistant emo accountant pakhat tal po om mu mal lovin pastor bdjir chuak chuan accounting zong zong an khoi ni in an soya hetiang te hrep kan ni hlom wang po hi ani che kang kan ram thar mission field rongbol na hi achuti te lua theilo talented pastor bdjir la hian alo huam zau viaw ani rinom sum lam accounting biakin pastor quarter design architect bialvon administration heng hi nei kop thap hian anin hretoa an hne em vek mai ni ka biala ya ka sak keima ruam han vek ti vel hi an soi chon du dan ani fo le nga mi thi vuina an zai pe ve mi alova a vui hun do minute som panga vela an bodyguard te nen an ron thlenga mi pui thu khat dal te chu in son sung sung nga in min siama nga nge jingdar som le chan ve vela tanga alai lum lua an zai ve pe mi alo hlo an ne sin tai taka an du to kan ron soya than mol thleng tak ngel po an zui le pe lova engrong bol na nge leilama hlo la diam chung hian an hlen tak le pastor versus missionary pastor ang hit lova lak anom ngai lova missionary ero kan dim lo hle thung sarkara in missionary kan obdan hi atop mek zo kani missionary hi aming maya ngai sang kan ni atagrama chuan full time worker theu thewa din mun hiam tak tak rethei tak tak ko ran MCS te musit tok lek lek hi kan va hung hnem thlia thua take civil hospital chaplai na kan da mek pastor te hian afanu po control zolova asaruak thalak zoram thalai khel lui lui ni reng te hi za alalo mai ni lova ama po si niptaka soikain aw mekani pastor senior mongrit rongbol na kalpa mai mai tharau chua san to te hi khopui mun tha tha an changloya an om na an changkai na an tho hlok na tharau lama pur chok na tlak an ni na mu tura wang hlom viau to ni serchi pastor sum tam tham tak ti chingpen tu po hi
prison ministry a kan da le a tu prison nge chan chuak tura kan la be sei chewang ni khovel thila chuan hremna lian tham tak or tur ten transfer ti vel mai ko rana an tuar me ka mei chelaka moi lo taka che zai thiam rut moi pasal po Bangalore lama anom tir le dai to ani lom ni ko ran ber hian swal hi kan do lo mai ani lova kan thupa kan zepa khu moi tumin thei top kan chua mek zilani hi thil pek alu thamia wa ngoi lam chu kan thei zong takani me kani ti hian pakhat na zuain tangka sum ngai na thi swal tin reng bulani zia ko thana pulpit tlanga inzir tir ngam pastor kan mamoto sum ngai na thi ko ran thanlen na rong kai lekleka financial campaign kan warna hi ti to pa hun chunglam hian kan India cheng ve mai hi out viau longe panhi na kan ni na diktak mu chian na tangin ko ran en kol to angu zu chung changa mi mal le ko rananga kan ngai dan kan thak sek te hi mi loi lo thuam hno ani manifa te zu che in po thunun theilo ten ko rana thu nei kan tum tla thian ram hruaina ati chang chia pathumna pastor te hi ko ran mi pui thlan in nilova mi pui thlan zo ko ranu pa te hnuaya kun niam in mamoto in officer che to lutuka thlan thlin upa te chu in bodyguard cheibola hei hian nakin loka Charles Revolution a thlen lowang tia soi theilo Europe ram ko ran tlu chezia kong min zo pui me kani hi palina rethei huang politician kan soyang chia hian rethei huang pastor chuak thar ko ran tin hian kan mamoto eizon na zonga pastor ni mek te hian kan ram ko ran run me ka ko ran mi pui te chu sum mangin arok mek bokani nom sak tum in lak chang kan tum isu aya sum le anbel ko ran ti lar tum pastor te hi hun nu nung ti fia tu pastor an ni me kani pangana doctor le pastor khin chu ati chi lo anin chan tham zel an ti hi doctor te ai chuan pastor te din mun en hian ate nom fe zok parukna biakina hian sumain om lowata om tir theitu arin na hi seiwar zok to te angu kan ro rel na in hana chu sumania kan project le vision chu sum lo lut theitura tangin kan te a rin na man na tur ko rana hian in chiao lua to e klipna sorkara kan thik thu a cheme ka akal ngil mek bokin na lang chuti laya langtlang ber zok tur sorkar po khak trol ngam turangai ko ran kaldan hi chu aswal zeb ruk sak zongin kan her luai luai ang riau